Notre émission ɓeydodiral Guinée haray men salmini o mo kala ka woni men darde haray hande kadi marɗo invité jo en compatriote guinéen vivant du Sénégal haray en accay o présente o andina en kanko woni on salamu aleykum. Waleykum salam. Kono makete ɗum Ok, min ko Ceerno Bari ɓen ɓe noddiralan Pape Ana komi guinéen me ko ɗo mi jooɗi pour le moment. kon ɗum woni golle mo e nder leydi Sénégal? Min komi acteur comédien. Acteur comédien. Mais je suis linguiste de profession. Ok, linguiste de profession. Oui. Voilà, haray men tolni on ka émission ɓeydodiral Guinéen ka plateau Jama TV ɗo. Ok. Voilà, haray hande thème men on va parler seulement sur l'actualité. Thème men on c'est l'incendie sur la Guinée. Mais avant en feƴƴude ɗon en attoray taw côté diplomatie haray hande le général Mamadi Doumbouya, le président de la transition, haray recevuno hande homologue jo makko go ɗum c'est le président rwandais monsieur Paul Kagame. Ok. Donc haray ɓe wodi ko ɓe yewti haray fi renforcement lien d'amitié hakkude leyɗele ɗen ɗiɗi. Oui. Ok, donc ko andintingol en téléspectateur ɓe ɓen garay ɓe weltaniɓe toujours ko ɓe ƴettata tan maɓɓe ko darugol Jama TV parce que si ɓe daari Jama TV ɓe humpitoto wawa siko kamen ɓe jooɗi parce que kala actualité feƴƴeɗo kamen Jama TV waɗa on ɗon e disposition maɓɓe. Haray wana no hollirɗa noon ka titre lanɗo men on général Mamadi Doumbouya o wawno recevude hande président Rwanda on ɗum noon ko hombo ko Paul Kagame. Ɗe gandi noon lienji maɓɓe ɗi genayi ngal fuɗɗi par ce que woduno wano sen ƴetti wano 2022 kañum Paul Kagame o effectuino déplacement o ari balɗe buyi kanko e délégation mawnuɗo ɓe ari Conakry ɓe wawi ƴettude pewe go han tawi siɗon manditi tawi pongo hino darna kajbeli ko on tuma lanɗo men on wawno innitirde mo kañum on pom ɓennamo pom Paul Kagame. Ɓay ɗum ɗon feƴƴi président men on kadi wawno déplacade toujours fi renforcegol lien amitié entre Conakry et Kigali o wawi déplacade o yeehi Rwanda. Ɗum ɗon noon ko fi honnu ko fi yiwgol hihi en fof eɗen gandi nder Afrique ɗo hande Paul Kagame ko waɗi c'est ko modernise pays makko on kon en yeehi ko woni wadde ko réellement c'est quelque chose de normal parce que o révolutionni pays makko on sur le plan du développement. Hande hay européen ɓe ma américain ɓe no reewi yawgol un exemple à suivre. Voilà, no reewi yawgol Rwanda hiya réellement ko woni gollude kon. Donc président men on kadi ndaari par ce que ɓenni wo goɗɗo siɗa faala mawnude ko mawɗo jokkata, siɗa faala heɓude hakkille ko joom hakkille jokkata. Ko ɗum ɗon fof o ndaari on est ce que mi wawata suivre exemple Paul Kagame fi min kadi yomi wawa moderniser pays an o hande siɗen sutti wano ponji buy no moƴƴinede Conakry no traça réellement hara sa ndaari image ji ɗin ko wano image Rwanda quelque partie de la capitale rwandaise c'est à dire Kigali. Donc ɗum ɗon fof ko bon exemple noon par ce que so tawi woni hiɗa suivre de trace aɗen gollowo a gollira noon tigui gollirta noon. Hande sa yeehi wano Rwanda hay ginna e nanta ɗen walto fi opposition par ce que goɗɗo ko ɗum opposition waɗanta e leydi ko si tawi woni hihi président ala wadde ko population on faala mais si tawi woni président on no waɗi population on réellement ko ɓe faala hay so tawi woni opposition waɗay toon haray mo gollude moƴƴa kamɓe tigui ɓe ama yaltugol ɓittinamo par ce que hande Rwanda président jo arɗo o eɗen andile Rwanda sattendi wanduɗo ni ɓay aneji goo feƴƴuno en nanno génocide Rwanda on han joni fimum no wowlede yimɓe million ji woduno ko wara e ɗin gueɗeji mais ɓay ɗum ɗon feƴƴi hande miɗo ɓuuri tañinade nder Afrique ɗo ala ɓurɗo ɓe capital laaɓugal ala ɓurɗo ɓe développement e nder Afrique ɗo on. Donc haray si président Rwandais on wawi déplacade ara Conakry yidugol e général Mamadi Doumbouya enen en inna e ɗum ɗon vraiment no moƴƴi e men no moƴƴi surtout si tawi woni hihi ko fi ɓanta leydi ndin ko déplacani hihi ko fi
wallitagol homologue yo makko watta mo e feere na ko ɗo e ɗo rewata fiyo leydi ma ndun yaaru ni fiyo transition man wawa feƴƴude ɗo ni e ni akkita pouvoir on jodna civil hara ko manduɗa sa immike on ɗon waway dirige transition o wano faliraɗa no hande Paul Kagame mimmi innay c'est un exemple à suivre. Ok, jonon ɗo en feƴƴude yeeso min accitay ɗo numéro haray faalaɓe waɗgol publicité ɓen ma faalaɓe waɗgol couverture médiatique numéro service commercial Jama TV on haray ko 78 588 72 72 numéro on ko 78 588 72 72. Ok, donc kadi son permettila mi ɓeyditana en seeɗa haray wanono haalirɗon noon en andi jamaji ɗin busaray no mari événement ji waɗeteɗi hara ɓe mari wano marché marchandise mais ɓe anda ko honno yeyirte par ce que so tawi woni an hiɗa mari marchandise ko wano ɗo jooɗiɗa harale no woodi wano guinéɓe wonɓe Thiès wonɓe Mboro wonɓe e nder saare dak de Sénégal nden fop hara réellement ɓe faala yeyde ɗimmoɓe maɓɓe wonɓe toon ɓe anda no feƴƴinirte ɓe anda ko honto ɓe naɓata ɓe wawa ƴettude tan maɓɓe ɓe ara ɓe hiida e service commercial Jama TV par ce que kala ko feƴƴi ka télé ɗo kala compatriote jo men wonɗo e nder leydi ndin o wawa yiwde o faama woni noon ko makitiɓe mari yeyeteɗo woni noon ko événement sinnama événement haajuji busno waɗa ɗo hara yimɓe faalete genre ko wano technicien ɓe ko ma wano ko filmanaɓe ma wano ko montanaɓe ma feƴƴingol image maɓɓe ɗin hara yiɓe wawi arde ɓe contacta service client tel j'allais dire service commercial Jama TV on haray ɗon wawi ɓe fuɗɗitanade numéro ji ɗin waɗiron do ɓayɗon andi yette soɓɓe jangga moƴƴa 588 72 72 service commercial numéro on ko 78 588 72 72 voilà haray mi sikki tan en wawa fiƴƴugol yeeso voilà joni haray en aray e temmen o l'incendie en Guinée donc haray ko ɗum minata ɗo ɗa andi ɗe balɗe ko feƴƴi ɗo e incendie ninino e nder leydi ndin à chaque fois fayda semaine kala ñande wo e nana e nokku goo ka sumi e ɗa andi wano grand marché on e Madina ministère de la culture presque partout en Guinée e anto même aujourd'hui hella kikiɗe ɗo yi à l'université générale Lansana Conté ko incendie woni ɗon ni aray kon ɗum marɗa ko hollatenema ɗon en tant que Guinéen vivant de l'étranger bon ɗum ɗon miɗo ɓuuri tañƴinade ko adi kon taw goɗɗo hay gañoma a yelanta ko yiite hina noon fi hiɗen suti ko woni feƴƴude ka leydi men kon ɗum ɗon noon ko bi honde bi 2022 fin 2022 hari ɗen nana ka incendie ji immoto mais hara ko wana court circuit hara ko courant genre nanen ni ka yimɓe courant sunni ɓe nguure maɗum ka mas waɗi nokku goo mais wona ɗo kadi han lebbi maɗum même des années si waɗita mais hande mi sikkasi no wawi wonde ɗo 48 heures hara nanali ka incendie waɗi e nder pays on haranaka nder capital to no ɗum ɗon sinnama incendie oui otoje ɗe woni ka fe courant oui woni fe carburant oui donc ɗum ɗon hande woni très récurrent dans les villages wadde parce que ko neɓal ɗo fota nder village go Dandalaba dans la sous-préfecture de Kankala be a jawle ko ɗon kadi woodi ko cuuɗi huuɗo suumi moƴƴa ɗum ɗon kadi ha joni andaki konto jusqu'à présent ko ɗum si ɗon manditi premier ministre on woduno après ka o ministère ɗo de la culture on ka sumuno ɗo premier ministre on woduno ko waɗi hito onni wo expert ɓe ɓen hino waɗude recherche andugol hi ko honno woni causegol ɗum par ce que hande leydi ndin hulɓinike sinnama hulɓinike so tawi woni chaque jour yiite no immi nokku goo a anda ko honno yiite ngen woni iwrude wona innugol ko courant tun wona innugol ko cuuɗu huuɗo wona innugol ko otoje wona innugol dal kala dow ka ƴettuɗa yiite no immo ko honno woni cause ɗum e balɗe no feƴƴi ɗo compatriote ɓe men wano confrère ɓe men wonɓe e ɗiya médiaji goo ɓe wawno wadde débat ji goo ɓe inni est ce que selon e par ce que avant tout taw en fuɗɗora e ɗon ɗen andi sinnama peuple men on julɓe no ton chrétien no ton animiste no ton etc ɓe inni est ce que koko woni cause de o incendie
hina ko waɗi kon wano o siɗawa rappeli ni o branding guinéen ɓenta kon onno timba on sa yi o wano o signe si a dari ni wano mayoji ɗin o signe nimba on appelle ça nimba ɗandi noon on nimba ko masque baga ɓen ko coutume maɓɓe on noon masque ko depuis temps neɓuɗo on masque woodi ko ɓe adoratamo on noon no signifie goɗɗum on noon ko ɗum signifie ko fécondité la fécondité d'une femme sa daari masque on ko photo suddiɗo yiyata sa remarque masque on moƴƴa kañum brandingo woɓɓe in par ce que wo wano ɓawoɗo num ɓawoɗo seeɗa wo kala ko waɗayno ɓe consultayno c'est à dire charge ɓe ɗum ɗon ɓe ara ɓe consulta sage ɓe ɓen meɗen faala remude ɗo hikka meɗen faala wadde ɗum ɗo hikka meɗen faala waɗirdirde ni e ni ɓen ɗon ɓe welto ɓe haɓɓa ɓere goro ɓe ara ɓe jonna ɓe welto women si tawi woni branding on ƴettama tun e ngal déplaçama ce que waɗama ni au service du peuple woɓɓe no yennude d'une manière mais prévala sa woli ɓe nayi ɓe ko haala ɗuma jokki ko haala ɗuma ɗum ko ce que ko haala charlatan alors que hara normalement doit ka déplacer den doit accede ka woni ɗon hara toujours continuité adorable alors que en yejjiti avant tout nous sommes des africains hay so tawi woni koye musulman pratiquant ɓe ma ɗum koye parmi nous y a des chrétiens pratiquants culture men on woodi honno no doit respectede par ce que hande sa daari jusqu'à présent goɗɗo anda ko no woni cause ngue yiite jusqu'à présent par ce que aynata ɗo dans tout Conakry wano installation courant ko watta kon e cadre ɓe ma ɗum technicien ɓe EDG ɓe ala wadde rôle ji maɓɓe ɗi ɓe waɗude annata lan wano ka village ji sa ƴetti wano cuuɗi huɗo gono toon ko courant sunni ɗin ɗon tout récemment en yeehi ka biswal sumi wano ɗo Bessia biswal wonno ngal transporte des élèves aussi wonno ɓe yaade visite mais heureusement hay goto ma yaali ɓen ɗon le kadi a innata hi ko mécanicien ɓe ɓen waɗi toon yiite ma ɗum goɗɗum go harana wolugol fi wano dépôt incendie ko sumi harana fi wolugol wano marché wano consitel on tout récemment on ɗon kadi ɗen andi sumi harana etc ɗum ɗon kala ka ƴettuɗa ni kamen vraiment hulɓe niki ko bus go iwruɗo teli mille no yaade telenkine bisaw ɓe ni no sumi ɗum ɗon kadi voilà donc ɗum ɗon fof no duwa andede ko honnu woni cause de ngue yite ɗo par ce que ni woɓɓe no yimnude woodi immiɓe toon inde ngue yite ko wona sunnede Conakry ko sabotage ɓe falaka yo ɗum ɗo yo transition o yarno duwira noon mais est ce que transition on kaka village ji woni waɗude est ce que transition o kaka nder biche je woni waɗude ko woni sumude kon fof est ce que ko lié administrative ji ɗin to woni sumude wona ɗum ɗon population kadi no woni victime si yite ari ala innugol oɗo ko parti pouvoir on wonani oɗo ko opposition wonani yonday e fo depuis noon kadi annema han o musique waɗe paradis vraiment changement non ala komi wowla ɗum ɗon donc vraiment ɗum ɗo hulɓinike fi hon nun noon si tawi woni à chaque fois hiɗen nanude par ce que simi ƴetti ɗo wano semaine passé e nder 24 heures on y avait 5 cas d'incendie woduno ko signala ñande ɗum noon ko honde waɗi ko ñande j'allais dire ministère de la culture on ñande yite mbino toon par ce que ɓayi toon huɓɓi woduno landaɓe wano sa ƴetti wano colonel Ibrahim Sori Kaba ko kanko noon woni directeur régional de la protection civile on hari ɗum ɗon kadi ɓe noddumo hari mo yeyi Landria ɓe yeɗanningol toon tawi yite kadi no huɓɓi toon ɓe yeyi noon fi ecceñugol ɗum ɗon ɓe noddi ɓe ɓenni ministére on huɓɓi o déplace o ari kanko e délégation go ɓe ari en même temps tawi ko yo explique ɗum noon woni nini ko hella incendie men iwri min ari min tawa ɗum ɗo faami woduno sapeur pompier ɓe go woɓɓe maɓɓe toon barmuno etc depuis han ministre on remercie ɓe malgré tout ɗandi nini confrère jo men go wonnoɗo gollude espace Adafo Média Moussa Moïse
ini ko kanko woni ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Kanko woni depuis ono maɗo ka gouvernement mbawuri ari ko Alpha wonno ton, Alpha o mo ɓennayno Bill de Sam, kanko no ministre de la culture kon ɗon iwi après ɓayɓe gouvernement on waɗi dissolution ɓe nomi noon oɗo directement. Donc du coup kanko kadi wurno ko ƴetti ton wonni o réellement ɓe ƴettipe par ce que hay ka bureau makko document ji wonnuɗi très important sumno ko tawata no concerne culture on moƴƴa noon mais ɓe wawno sowugol dossier ji goo kono ɓe wawano sowugol ɗi heureusement goɗɗo ma yaali ko woni tun ko matériel ji goo e réellement des dossiers authentique wodno ko sumi ton. Donc voilà joni habbol e ɗo en continue de mi accitay numéro on fi faalaɓe intervenude e émission on. Numéro on ko 78 116 82 38, numéro on ko 78 116 82 38. Voilà. Ok, ɗon aray mi ɓuri tan inade marɗo ko ɓeydita wonno wawi ɓeyditude ɗum mais ɗon noon kadi haray miɗo ɓuri tan inade sen ƴetti fika cause en sandi ha joni la cause principale en inna ɗum on reste introuvable no wolede non par-ci par-là, les enquêtes sont en cours. Voilà, mais min si tawi wodi hara no wodno solution ji proposé teɗi faami solution min mi innayno yo domaine ji ɗin fof darire, c'est-à-dire domaine, non seulement domaine scientifique kon ɗum ɗon no darede sa nani wano recherche on ɗum ɗon ko dans le domaine scientifique a faami daren kadi concerne culture men on kon est-ce que c'est pas nécessaire de consulter, bon ça n'engage que moi wano ƴoƴƴuɓe men goo ɓe anda réellement ko honno woni cause de ngue yite ɗo parce que torare Allah no waɗude un peu partout tawi mais ça continue e wawatale continude ni ñande wo ñande famille goo galle mum no sumi ma ɗum ka gollata no sumi tout récemment siɗa rappeli wano marché o Madina ka sumi wonno ton compatriote jomen signaluɗo o selon lui 6 milliards 600 millions wodi ko heddanimo to. Donc tu vois ce que ça fait perte ji ɗin combien de fois yite gay no waɗude famille ji ala heɓude ka walo naafi ko ñaama par ce que siɗa mari wano galle gotum kunɗo ngari mulliti ko honto walata ko honto ñamata ko honto heɓata no feƴƴinira itti noon e sikke sawni ko place ka gollata ɗon ka débrouillotoɗa ɗon wurna famille ma wurna ɓe wonduɗa Conakry ara ko ɗon ka wonɗa yeyude ɗon no ɗo ɗa andi crise on no ɗuuɗi par ce que na côté goto donc côté transport côté électricité côté piji ɗin fof voilà en waway andude so tawi woni ko électricité tun ɓurata no ɗiɗɗinma tati mais sen daari kadi wano incendie wano dépôt transformateur ji nin ko waɗuno kon ko Conakry kadi ko feƴƴi kon ɗum ɗon kadi en yiwno et pourtant ne ñande tawi y avait même pas de l'électricité parce que ɗe gandini ni courant ɗuɗa ñallugol arno sahaji ɗo tawi courant ñallata Conakry hari courant ngala mais ɓe hiw tun yite no immo transformateur ji ɗin fof transformateur ji addaɗi hayɗi gaynaka hayɗi installaka ɗum ɗon kadi ɓe goɗɗo wata accuser innugol ko courant ji ɗi on peut pas tout le temps accuser les cadres de l'EDC na ko kamɓe on hen salali moƴƴama ɗum ko ni eni ɓe wata kadi nude à chaque fois wano ko auto ɗum ɗon ɗen hiya ka auto sumata mais ɗum ɗo c'est devenu très récurrent wonata ɗo ñallal ay nanali ma balɗe ɗiɗi a nanali marché ma ɗum cuuɗi. Je me rappelle tout récemment plein Soumaye tu t'imagines nder village go village city ɗo nder Kindia entre Kindia Pita et plein Soumaye ɓe yaari y a plus de 13 cases sumi tawi ko ɓe mari kon fof ko ɗon woni e nder intervention ɓe yaw tawi ɓe wawata continude Soumaye on tellement que tawi yoniɓe plein 14 heures Soumaye koyeɓe taƴu ɓe anda o konno ɓe gerrata dammi maɓɓe sumi 4
wolota ko beru faybe gos dogi ukki e burura ne ben kara an yitira ay danger yitengen voilà be intervenu de émission ben haray numéro on ko 78 116 82 38 haray do wawi noddude e tawayɓe no fala intervenu de o haray fi situation Guinée on le cas incendie haray mo kala jonna avis mum o an exemple ɗo ni sikkuɗa e nder ɗum ɗo fo population gon ko honum wawata waɗude wano ɗum ɗo so tawi woni population gon hara golle mabɓe fiyo incendie accu min komi innata koye ɓe ɓeydu ɓe juula ɓe waɗa torare Allah ɓe ɓeyda rurum par ce que andi ko siɗa andude ko honto origine o woni inna a wawa e ɗumanamde sina ɗum par ce que ha joni e ɗuma mum on andaka ko honto yite nge woni iwrude yite tunno immo bien sûr yite tunno immo mais est ce que si tawi kadi woni hara hin parce que woɓɓe kadi inna no gasara ko forte branchement ji de ya tous goɗɗo o anda il n'est pas dit forcément maka courant kono andi ko so tawi kadi kaka courant tun joni noon naka courant voilà naka otoje voilà naka village ji voilà donc est ce que ɗum ɗo si innama yo population on ƴettam décision se fino ɗum ɗo accira kono population o wawata waɗude min mi innay population on no duwa andude hi ɓeɗo ko ɗum ɗo ya waɗu taw ɗum a andu taw ko hunnum cause réellement ko cause on mais so tawi woni a wawali andude cause on par ce que ɓe inni o sa wara e boddi kaka hoore nden kaka hoore so tawi tun a wara a tappari ndi ka hoore ndi jokkitete a faami ɓe duwa réellement taw la première des choses population on fof no duwa immade daro hara yaali par ce que ɓe inni wo si sa yi si colu jooɗike hoore gore ma immo e hoore gore amen ta innude immo e hoore amen ta innude immo e hoore gore am fi honnum siko yimmike hoore gore ma koye hoore ma ko jotto hande kaka x woni janggo kaka y mais si tawi noon woni x o y ko bonirama janggo kaka hombo yawoyte anda kaka hombo yawoyte donc fi evutugol ɗum ɗon fop population o fop no duwa immade jonnidira juuɗe si tawi woni innama koyo hoore fop immo hoora si tawi innama koyo sadakaji itte meeɗa andi enen ko waɗa côtéji ɗin fof télémaka église ji télémaka juulirɗe mo seke moko goto anda ko on to duwa jaborto dandi ko ɗum ɓuuri en tampinde hande bus no inniti ton waccede hakke bus no inniti ton ko julɓe ɓe pratiqueude ɓe julde régulièrement mais hara ɓe mara foi ɓe juulay 5 priére ji ɗin ɓe hooray ɓe ittay sadaka ɓe waɗay piiki ɗin fof mais hara foi on ala a faami woɓɓe goo kadi no ton hara ɓe andi hi ko ɗum ɗo causi ɗum ɗo par ce que wano ko woni waɗude ɗo ni wodata hara e nder population on fop 100% gon fof anda cause on no wodi toon woɓɓe go hara réellement heɓe andi cause on ko ɗum woni causugol ko ɗum woni waɗude ngen yiite ɗon sum immina ñande o ñande mais ɓay hara kamɓe c'est profitable pour eux ɓe wakkilo ɗon ɓe na sannude garde pas na famille amen gon intéresse na ɗum ɗon mais si tawi kadi woni hi réellement ko culture men gon c'est à dire namum on woodi ko tuusa to ma ɗum hi en anda ko honnum causi ɗum ɗo fop no duwa immade toro Allah juula itta sadakaji ma ɗum consulta ƴoƴuɓe ɓen par ce que wonata e nder leydi hara ƴoƴuɓe ala fuɗɗori no fuɗɗore ka waliyuɓe fuɗɗori ka imam ɓe no fuɗɗori ka prêtre ɓe no fuɗɗori e mowɗi ka fétichére ɓe so inni fétichére ɓe woɓɓe no toon no inna ɗum ndure woɓɓe no inna ɗuma par ce que si sattede ari kaka moƴƴirta wo ko ɗon rewata ay ɗum ɗo réellement koko fii yo accu no anini fof par ce que ko fof no touche fof anini fof joni ananata wonata ɗo une semaine ananali yite no sumi nokkugo joni yanga hulay ko noddanta ñande o humpitagol ka feƴata ka ma ko ya harɗa jenti tun hi ma ɗum sanani tun incendie mi waɗi e nder saare tel ɗandi ko ɗon fami ma woni hara yiɗa huuli joni so tawi woni naka l'école
na ka lieu de travail ji ka ministère ji wona ka marché ɓiɓɓe mum ɓe yo yaw janngoya par ce que ɓe yahay tum ɓe sikka ɓe yahay tum yettataɓe wona ka nder otoje hay jemma rayɗa huuli walagol par ce que a huulay ɗo joni inna ɗa wawi débranche de compteur ma ɓe inna ko courant harana courant tum débranche a inna joni ha bolan ɗa yiite ara tawa ma ɗon anda débranche fo andi hulɓinike vraiment piiji ɗin hulɓinike ɗo vraiment si tawi woni état on kadi ɓe no woodi ko ɓe wawata waɗude kamɓe kadi lan andi noon ɓe etike par ce que kamɓe nini koye enquête ji ɓe woni en inna si tawi woni ko woɓɓe woni e ɓaawo ɗum ɗo taɓe ndarude fi état par ce que hande état nde no inne balɗe état on ɗon ko woɓɓe goo kadi woni argol yoɓe ndaaru population on yoɓe ndaaru yimɓe wonɓe ɓen soñjagol yoɓe ndaaru yimɓe wonɓe maayugol ɓen wonɓe bonirede ɓen par ce que goɗɗo si nafaali makka o mari na kaw boniraɗo ngo nafatama par ce que sa yiɗo goɗɗo mbuuɗi makko 6 milliard ma ɗum ko nanditata ɗum ɗon no sumi ɗum ɗon nafata fus ko sumi kon fus nafata il faut que anden hi ko boni kon fus ko nafi ala donc fi o incendie koyen immo wakkilo ɗe wona noon fi wonɓe toon ɓen tun wonɓe toon ɓen tun enen wonɓe gaɓen par ce que no gasa aduɗo maɗanagol wo kon aɗotoma finugol ɓay sa yehi ka docteur jo sa wolanarimo ko musatama kon est ce que o wawate ñawdugol sa yehi hara koyngal ma no muusa innan ko hoorema nde musata o jonnima piqure fi koyngal hara ko hoorema nde musata a ñawdotako donc il faut que wawa andude hi expliquande goɗɗo manɗa gayna e probléme on hara de kadi mo expliquanta o nammo kotoɗoma de par ce que hande sa daari yimɓe busno ɗo min miɗo hawrodira e compatriote ɓe men bus ɗum touchaylan si minni touchaylan woɓɓe fika men fuɗɗete wowlede tum ɓe fuɗɗo sabotude ɗon ko ni waɗiri ɗon wayata ni wa aduna hey kama no way wo no way no ɓuri ka goɗɗo min ka an no way wo no way no ɓurani lan ka goɗɗo si minima Guinée Conakry no ɓuran lan États-Unis a holoto Guinée Conakry no ɓurani lan États-Unis fi honno kaka an noon iwata ko so que ko ɗon mi jibinami mawni ko ɗon kadi mi iwi mi anda ko nun Allah waɗani lan guinéenjo donc kala kami woni kala komi woni waɗude sago an si temedere foolay mo an on tawete sago an siko goto foolata leydi an ndin tawete donc sabotugol ka iwri ɗon ɗum fus nafata ɗum fus nafata ko neeɓi wo leggal ko neeɓi e nder ndiyam wongal wontata noora anda sa fami ngal pular ɗon donc enen wonɓe ɓen ɓaawo ga kadi mo be ko andi waway waɗugol fi no leydi mum ndin daɗira ɓay sa daari a tawa joni solution on hara koko alana wonana ni woni solution hara ko fayda minoma yimɓe ɓen déjà hay wowti par ce que si tawi ko andi ko siko ñande wotere ma balɗe ɗiɗi inna kone joni noon sa ñande o ñande ɓuuri fayda 1 mois 2 mois to gila ɗum fuɗɗi est ce que no woodi ko hulɓinno o aduna ɓuri nde nawna renditede corona nawnare waɗunde mosquée je ferma corona ma ebola école ji ferma touche adna allan fop mais est ce que ɓay jama on fo immike darike adna allan fo immike darike hande fi corona no wowlede aw ko luttata wo ko laamu Allah ngu donc wano fi o incendie ɗo kadi mimi innay si guinéen ɓe ɓen e yiɗuɓe Guinée ɓen wonɓe extérieur e intérieur jonnidiri juuɗe jonnidiri juuɗe solution trouvete par ce que si tawi woni Allah dandu goɗɗo heraɗa jooɗi ga heɗa investi sude toon fiino galle ma maɗum wano ɗum an hiɗa ande wonɗa yangorade ga naɓana musidɓe ma toon ma darna ƴetta famille ma fo naɓa ɗon nana dembo maten nana kama ɗum ɗon incendie waɗi toon welete welatama kon to hotirta a luttata tulle wonde ɗo donc immoɗen daroɗen wakkiloɗen landoɗen ƴoƴuɓe ɓen mo be solution no ɗuri innaka sinnama immoɗen daroɗen na innugol ittugol mbuuɗi maɗum waɗugol ɗuma mo be
no gasa kala e ko wawiri ko siko julugol torano Allah Allah no jabinana Allah a ñako tagi ko ngay goto goto e nder yimɓe ɓe fo on population ɗo fo heɓa to jabinanaɗo wodata wonata ko woni ga kon fof ma ko woni kon kamen fof Allah wodata to mo yiɗi mo saloto jaɓude du'a mum donc jamaji ɗi mo be ka wawiri mo be siko on tigi no andi siko ndure yagal wawi siko no kirɗa soke tellement que min won réellement ani ni lan woni mo be si on tigi le andi hi ko ɓen tigi no jabana modi yo ɓe wallu en ɓe anda hi ko ɗum ɗo si tawi woni hi ko yimɓe bomɓe ɓen sinnama yimɓe leydi ɓe yimɓe burure ɓen woni ko moni ma woni ko tusa woni ko tusa e mi jonnama exemple ɗo aneji feƴƴuno village ka parti village amen mi woltaɗo inde village na promo village mi woni wadde ɗo woɓɓe go yawno soppi e soppuru e burure ɗon ni tawi ɗon soppetake tawi réellement jakka ɓe tuusi e ko woni ɗon kon ɓay wono e han ceeɗu howti village on fof sumuno ayano yite ngel no immora ni nanga cuuɗi ɗin immo ya hon soki village on sumi carrément ɓe jiiɓi andude réellement ko hombo trouve noon solution ko mawɓe go iwruno hella Fouta on parti go kadi ɓay ɓe explicanama ka o ɓe ari kamɓe ɓay ɓe juuli ɓe toriki Allah weeti tun ɓe inni ɓe noditi mawɓe hoɗo ngon fof ɓe inni ko onon bonniti woɗa on ɗo ɓe inni ko kawtal ɓe mon ngo ɗo toñuɗon kawtal ɓe mon ɓen toñuɗon mais hoore ko toñuɗon ɓe kon hino ɗo sadakaji ko waɗo ton kon so on waɗi ɗiɗo sadakaji cause on iway ko ɓe moni kon iway donc ɗum ni ko ni iwiri donc ɗo ko fi côté population wonno ɗen donc aren noon kadi wano technicien ɓen wanomo be e golle mum côté EDG voilà parce que si innama joni si innama joni ko côté population tun no wodi ɗen yiwde kadi ɗo hande bus parti ji gono ton kadi ko incendie ji ɗin woni cause on ko ɗum woni ko incendie ji ɗin ayay ɗo hande heɓa ɗo contrat hara ko titulaire jo on woni par exemple les cadres de l'EDG aya ɗo goɗɗo heɓa ɗo contrat hara ko titulaire jo hara mo mari ɗo 3 contrat taw o préféra ƴettugol ɗin contrat ji fof ya kañum o ƴetta mbuɗɗin o ñaama o ƴetta wano seeɗa argent de poche o jonna wano agent jon yaw installanalan o ɗo yaw waɗa o branchement ɗo ɓeron ka wadde installation ji moƴƴuɗe ɓeron ka wadde no hanniri ma ɗum agent haran ka wonɗa ɗon hiɗa darni galle ni hiɗa e quartier soki hara a faalaka yoɓude mbuɗi buy fiyo installugol filji ko duwa kon yaha yiida ɗo hygiene joka quartier ari inna wallan ɗo ƴetta filuwoy wo filuwoy ɓe waɗa branchement no ɓe waɗiri wo wona quelques jours an si tawi woni a wakkilki a financi des millions a soodi terrain a financi des millions a darni pourquoi a wawata financude des millions aussi adda expert ɓe wawoɓe installandema courant ji ɗi ganda réellement ɓeɗo oɗo ko expert jo yaha ƴetta numéro ma o ganda numéro ma ka E2G har na ya waɗu branchement clandestin par ce que busno ton ɗum kadi no arriva ɓe mi andi ɗo min mi yoɓata courant kawtal an darna tun nada courant tun mi yaha mi takkidira filon ka ɓawa suudu mi pooɗa ɗon ɗum noon branché ɗon ha ñande goo tun filum kon suma ma ɗum goɗɗum explose ton donc ɗum ɗon ɓen ɗon kay no duwa accude par ce que si ɗum ɗon waɗi joni hi acci normalement mo kala no duwa heɓude compteur mum on feere ka nder galle mum compteur ko ɗum woni wadde si ɗa sumi jokka ɗum o ya natoya kadi e nder nduya suudu maintenant si tawi noon andi mo ɓe compteur mum mo kala feere si nokku gotum sumi ko ɗon hattata ɗon on si tawi woni ko court circuit o donc ɓen ɗon kadi ɗum ɗon no duwa e kadi arten ka niveau carburant
parce que bus kadi no landade est ce que o carburant wona do utiliser de hande est ce que hara wano ko concerne ko wonde otoje madum wano parti ji gono suma est ce que carburant on tawaka a fami dum non woni réellement on sait pas mais dum non fo no doit vérifier parce que no wodi service chargé do dum do si carburant ari pour que yo wonu hara population on consomme mo service no ton chargé be dum do dans les conditions normales be vérifier avant que yo wonu ka dépôt parce que tant que si carburant ari tant ko wonal taw ka dépôt o wonta service du peuple no ardiri non ka batu be yetta mo taw be namba ka dépôt be contrôle be inspectamo réellement est ce que c'est un bon carburant est ce que on doit wade des services population o réellement si tay woni mo woni fiable mo moƴƴi be yetta mo be ada service population o mais si dum don tum manki dum non kadi non har ko be yetto expert be wawobe contrôle de parce que dégâts fo no hurbini ko dégâts carburant buri ko dégâts parce que min wodi kadi village kadi sumirina no gasanani dum kaynete bi kiliton dum koy der kindiya citerne wal ariyani andube be ngoyno andi ba citerne wangal yani sofer jon halani be woni tagoto tout son carburant do bari gemma be radi apprenti be soppi be yetti tenirti be soppi citerne wangal be ƴoogayno wobbe no adda loode ni loonde wobbe wada e bidonji ko yata ko fi ko alla ko hiire jalla bone wobbe wali dum non woni han gemma yummirawo go aro no jogiti lampu andi lampu go no ton benna koy konno men da hono yeton ko yebdo mais menen wano ka leydi amen wano kindia benna koy lampu bengbe lampu ko hara c'est quelque chose no waywa potin gloria kaduma woni don ko don honno be wadata gasoil on après hubbina sa hubbini ko lincuni be hallata vala so hubbina ye flamme ni dandi non wano de citerne faya benna honno liquide inflammable c'est formellement interdit a feƴƴi non flamme a feƴƴira don cigarette ni hara hubbali mais flamme on no wadi wono way pooda no waywa gaz yumira on ari no yonno pif nangimo kala ka carburant on natoyno ton jokki hako sinti ko ayano yitano jokka do goddo bon wobbe go inni ko sabu carburant on ka natoy ton wobbe go kadi inni o carburant on ko fosado donc ay ce que ça fait donc do e dum fo ngata wata nguru est ce que si be memano ben hebali danger fusem wallahi be memano be bay carburant ya hali ka mabbe be wujja etc donc no wawi kadi hara bo andi wano ni siko si on nyedirda andi ka fejjuda wo sinta donc andi yite ngel so dum andi ke jokka donc dum wadi innude en carburant on kadi au niveau du carburant wano les mesures à prendre dum don kadi be doit vérifier de très bien acca parce que arno sai kadi wano o vente essence marché noir andi dum don woni très récurrent kame ay do goddo no ya rondo do bidonji 20 litres adda nada dum e salon hara be ngure mun no wali to ngara bujino bina madu numa fisi carburant satti yaltina yeya kanyu inna a fami dum don fop no wadude mais si tay woni dum don fop no gera tay be wada dum yobe waawu contrôle de modje parce que c'est risqué kadi goddo wala gol walo de essence kan der suudu mum surtout si da mari faybe c'est formellement interdit no wondi e danger ngano donc ayi quelque chose ko woni kon e cause de wano hono beru cause andari di dum non ko cause externe non ko cause ko wonde yiwde kon soit ko l'électricité honno le carburant ou bien manque d'entretien des engins parce que chauffeur be go kadi no tom be watta tawoto goyi chauffeur be go no tom be contrôle tawoto si be wuti voyage ko non be garirta si be fokkiti do si fike be bido passager be yaabe do caisse ma dum bor ale no wodi dandi hara roku go hara dumaji go be ara moteur ji mo no tufi seda no wadi trou duma wo seda dum do fo be doit vérifier parce que sintay sika sinti wole si be rewi tay andi wobbe fi may liba cigarette donc ça rewi donc no wa jabude voilà ko dum wadi simi inni chauffeur jo don kadi hare be doit vérifier de moƴƴa normalement chaque voyage sa arti a doit nawde to maw garage entretien andita surtout transport en commun
andita ko wonkiji wonda ƴettude andita parce que sta woni a vérifie moteur o moƴƴa pan go heɓoyte mais na sifa pani woy gono ton parce que sa yi otowal goɗɗo no huɓɓa ɗum ɗon fof manque de l'eau no tawa parce que moteur on sa waɗali mo ndiyam tum forcé so fay tun o huɓɓa si tawiɗa contrôle hi andi kun ɗo oɗo ɗumano manque réellement a wawa e arrangeude mais si tawi woni ɗum ɗon fop a waɗali ça ne va pas marcher a créa dégâts créa honno waɗa sabu wonkiji bon hara c'était indépendamment de ta volonté mais ara an kadi ko ngamelo waɗi ɗum ɗon donc ce sont des mesures à prendre parce que incendie on ɗum ɗon en nani joni ɗum ɗon woni joni hymne national mais joni ɗum ɗo wowtama voilà torotoɗen Allah ko yo Allah acci amina donc haray ka incendie sa landinolan wo ko ɗum ɗon ɓarno komi ɓeyditana compatriote ɓe men jooɗiɓe gaɗo awa haray on jarama tigui tigui joni haray en ari fin de l' émission sayno woodi ko ɓeydita ɗon haray en dernier mot pour la communauté guinéenne ok ɗo yawani haray ko adi adi konko mi mari komi wonana communauté guinéen e communauté diaspo kala ƴettowo tammu dara Jama TV koɓe ɓurtu darugol Jama TV haray noon Jama TV na fiinugol tungo jooɗiɓe ka suudu haray mo ala télé wono mari téléphone siɗa fala humpitade Jama TV programme ji Jama TV wonɗa ka suudu hay siɗa ka golle à travers l'application Jama TV sa yehi ka Play Store a waɗi Jama TV application o yalta ɗon télécharge o sa wawata ɗum ɗon yaw ka Facebook waɗa Jama TV page télé on yalta e ɗon a daray kala actualité siɗa faala kadi windande Jama TV a yaha honno yaw ka page ka Facebook ɗon sa windi ɗon région woday ton jaabiɓe ma contacta service commercial on a rappela ɗon numéro service commercial on ok oui. merci beaucoup awa hari kaka émission men ɓeydodiral Guinée ka côté régie to haray ko PDG on e weltanike ɓe kamɓe ɗowti en ha réalise ɗen émission on haray mi weltanike kala ka wonɗon men darde leydi aduna o